Ma super. Možemo da počnemo sa današnjim plenumom. Poštovani poslanici, uvaženi potpredsjedniče Vlade Republike Srbije i ministre spoljnih poslova, gospodine Dačić, vaše ekscelencije, dame i gospodo. Zadovoljstvo mi je danas da vam kao predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije, koja je u okviru srpskog predsjedavanja Parlamentarnom skupštinom Crnomorske ekonomske saradnje, domaćin ovogodišnje Generalne skupštine, poželim srdečnu dobrodošlicu u Beograd i u Srbiju. U svojstvu predsjednika Parlamentarne skupštine Crnomorske ekonomske saradnje izražavam zadovoljstvo što su sve države članice naše organizacije, osim Gruzije koja je u postizbornom postupku, prisutne na današnjem zasedanju. Želim